Lijep pozdrav svima, danas ću vam pokazati koje ja igrice imam instalirane na svom računaru, pa da počnemo. Idemo u folder sa igricama. Prva igrica na mom računaru jeste Euro Truck Simulator 2, nju nekako najviše i igram. Dobra igrica, znači vožnja kamiona, simulacija, vidi se volan, možete brisati, uključiti, isključiti, žmigavce, znači sve predobra simulacija. Zatim Fear 3, ovo je igrica horor, možete na nekim mjestima čak malo i da se prepadnete, nije malo nego malo više, ekstra igrica. Zatim Need for Speed Most Wanted 2012, novi Need for Speed, znači nije najnoviji, ali je među novima, dobra grafika i ekstra sve dobro. Sljedeća igrica jeste Pro Evolution Soccer 2011, skidao sam i 14, ali mi se nije svidjela, ovo mi je za sada najbolji PES. I posljednja igrica jeste Rayman Origins, Rayman Origins, znači igrica nešto na foru Super Mario, ali malo novije i bolja grafika. To bi bilo to do sljedećeg tutoriala, ćao. I ako želite da vam ostavim neki link da skinete ove igrice, slobodno pišite u komentarima, ja ću vam ostaviti. Ćao.